بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, mga palanggungan sing kami agama Islam, yari na isab kita niyo sumugpat sing pangadyan sing kita niyo ha kitabi Imam At-Tahawi rahimahullah, Al-Aqidatu At-Tahawiyah. So rendon haon nakaabot na kita niyo pakabtangan si muallif rahimahullah, fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah wa laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Hadi pa kita niyo makasud matupalilayan sing kabtangan si muallif rahimahullah, pagbalik kita niyo maniyo tiyo pa puunan sinamuin pagta'til sim mga sila ahlul kalam, sinamuin asma' wa sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sambat na inpo na sin pagta'til nila, sinamuin ini pasalan sinamuin tasbih, pasalan sinamuin pagpasalupan nila, pagpasiwo nila sifat sin Allah ta'ala wa asma' niya mga pamakhluk niya. Dahil nasabi at tulong nila, wajib long na inamuin ta'wilan ta, inamuin mga ayat manunjoki pasifat sin Tuhan sa oblong niya harakala mahuna-una si makhluk na magsibuin sifat sin Tuhan iwan si sifat ta na inyato bisan pa ing kaunan imaksud marayaw sa atatkala gimo asya pamando sin Qur'an iwan sin Sunnah, bisan pa imaksud niya pagtanzi pa Allah subhanahu wa ta'ala pag mahasud nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya sulang pamando sin Qur'an iwan sin Sunnah, inyato di siya makajari akaron. So rendo na haon long si muallif, wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. Inyato katan bisa kaula-ula baitaan kita ni si muallif rahimahullah na di mabunnal, di masahi ang pag-iman paru'yah pa Allah subhanahu wa ta'ala bang amuin hati niya paunahon tanyo in amuin hati niya inamuin waham iwan sinamuin pagtakwil sing kita niyo, sinamuin pamaham-paham sing kita niyo. Sabab lang niya id kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyati bitarkit ta'wili wa luzumit taslim. Sabab na inamuin wajib suway hinangon sinamuin mano siya nagugulal ahlus sunnah wal jamaa na suway niya tinggalan inamuin pagtakwil salta tumutog siya rin doon na pagtaslim, pagmalilla, pakawayaan bayta sin Quran iwan bayta sin Sunnah sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa alaihi dinul muslimin. Salta na amuyat to inamuin pag-agama iwan tindukan si mga Muslim. Imaksud dan dito amunain Nabi Muhammad iwan sinamuin sahabat tabi'in iwan sin tabi at tabi'in. Amunayat to inamuin panindug tindukan yaagaran akida si mga Muslim, inamuin biyat to kahantang hati niya uno-uno na di imbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala lom sing kitab niya at tungod sinamuin kasipat-sipatan niya na parat sayon tanasadya parat sayon tanasadya waluzumit taslim iwan suway kita no tumutog magmalilla sumurinder pakawayaan sin Allah ta'ala iwan pakawayaan sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inakiniya pa long niya, wa man lam yatawakkan nafya wa tashbiha zalla lam yusibit tanzih. Lam yatawakka ay lam yajtanib. Isyusiyo kung inamo hindi umanib hapag napihi tawakan na pagtatil iwan sim pagtashbih paamuin kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala zalla lam yusibit tanzih. Taan tutuod na di na siya makaamu hapagpanudsihi niya pa Allah subhanahu wa ta'ala bisan paingkarna nila sinamuin pagtakwil yaun hati niya pagtanzi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyayaun imawot na kita niyo pakabtangan si muallif rahimahullah. Qala al muallif rahimahullah, fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah
man'utun binu'util fardaniyah laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Sa oblong niya sa bunal to udlong niya inamo intuhan tanyo mahasot si maatinggi mausufun bi sifatil wahdaniyah. Atin niya nagsisipat siya sinsifat katunggal. Man'utun binu'util fardaniyah, sibu di maksud niya. Atin niya intuhan Rabbul Alamin in siya nagsisipat sinambun sifat katunggal. Laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Wayruun dain hamanga makna sinamuin kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sumibu hamakhluk niya. Wayroon sumibu makhluk niya. Day na sa wabiyat tulong Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Day na mga sarayaw-rayaw syarih sinamuin kitab sinamuin Al-Aqidatut Tahawiyah Ali Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Long na yushiru Sheikh ila tanzihi Rabb ta'ala billadhi huwa wasafahu kama wasafa nafsahu nafyan wa ithbatan. Dan di ikuno long Imam Abil Izz rahimahullah long niya biya sa kaula-ula tiyugluan kita niyo sin amuin muallif rahimahullah insuway na tu sutchihun atin na panutsihi sinamuin muallif rahimahullah pa Allah subhanahu wa ta'ala haamuin piyag sipat niya hawaran niya biya simpag billadhi huwa wasafahu kama wasafa nafsahu na nafyan wa ithbatan. Biya sinamuin pagsipat niya hagin hawa niya doon nakasiin sipat piyag sipat niya hagin hawa niya on nafi at awakan ithbat. Biya sinamuin sipat niya hawaran niya inamuin niyapihan niya hawaran niya sinin siya lam yakun lahu kufuwan ahad sinin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon siya atin lam yalid walam yulad wayroon siya piyag anak iwan wayroon siya nag-anak. So inyat to niyapihan niya pabaran niya inyat to salta in Allah subhanahu wa ta'ala ithbat ni habaran niya in siya qul huwallahu ahad in siya tunggal isa-isa niya. So rendo nahaon wa kalamu Sheikh ma'khudun min ma'na suratil Ikhlas. Inamun kabtangan si muallif ka inayat tulong niya fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah wa laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Kaya wa niya yattu ha parmancin Allah subhanahu wa ta'ala long niya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Faqawluhu mawsufun bisifatil wahdaniyah ma'khudun min qawlihi ta'ala qul huwallahu ahad. Adapun ingkabtangan si muallif long niya mawsufun bisifatil wahdaniyah kaya wa yattu si muallif ingkabtangan niya tu aparman sin Allah ta'ala qul huwallahu ahad. Pamungan niya Muhammad in Allah subhanahu wa ta'ala in siya ahad tunggal isa-isa niya harububiyah niya tunggal isa-isa sin Allah ta'ala hauluhiyah niya tunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala asma'u wa sifat wayroon sa banding simibukan niya. Man'utun binu'util fardaniyah ingkabtangan niya to qawluhu wan man'utun binu'util fardaniyah ay kiyawa yattu haparman sin Tuhan Allahus samad lam yalid walam yulad. Kaya wa ito haparman sin Allah ta'ala sin Allahus samad in Allah subhanahu wa ta'ala samad imana sin samad lang sin mga ulama in tafsiran niya ini amuna in lam yalid walam yulad aun desab nag-iyan biya kanda Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu mga kopyang lupan sin Tuhan lang niya alladhi lam yashrab walam yakul amo in lang na di magkaon iwan sinamo in di mag-inom. Na then di on the sabi ng mga ulama nagtafsir sin Allahus samad long na intafsiran sin Allahus samad amo na long na parman sin Tuhan lam yalid walam yulad imana sin as-samad long nila amo na in lam yalid walam yulad hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala di mag-anak iwan wayroon piyag anak. Wa qawluhu laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah amun para amun kabtangan si muallif ka inayat to laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah inyatu kiyawa ni hakabtangan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya lam yakul lahu kufuwan ahad
wa huwa aidan muakkadun lima taqaddam bin ithbati sifat wa nafyu tashbih. Inamun kainayat tu amun law niya laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyah kaya wa aparman sintuhan lam yalid wa lam yulad alam yakun lahu kufuwan ahad. In Allah subhanahu wa ta'ala wayruun sumibu sumawanding kanya hang sulag uno na din makhluk niya. Dahil na sawabiyat to bang in Allah subhanahu wa ta'ala imian siya laong niya bal yadahu mabsutatan aun siya 2-5 na bubuklad kyawaita ni halom simparman niya na parat sayon tanasadya inamuin 5 yaun hawayroon pagsawanding pagpasibu hati niya pamakhluk aun siya 5 sa 5 yaun di sumibu sumawanding hang sulag uno din ha makhluk niya. Dahil na sabi ito in halus sunna wal jamaa piarat sa nasadyain yaun hawayroon pagpasibu niya pagtashbih pagtamthil pagtakif maun pamakhluk piapanjari niya. Wa huwa aidan muakkadun lima taqaddam. Demikian yato indamikian niya inamuin kabtangan si muallif fa inna rabbana mawsufun bi sifatil wahdaniyah inyatu muakkadun lima taqaddam. Inyatu tawkid pangusuki sadya sinamuin kabtangan niya na kauna min ithbatis sifat doon hapag ithbat hasipat sin Allah Ta'ala wa nafyu tashbih iwan suway napihan inamuin pagpasiwu kanya. Wal wasfu wan na'tu mutaradifan. Long hi Imam Abil Izz Al-Hanafi in na'at iwan sin wasaf inyatu mutaradif akad magsiwu day maksud niya. Waqila mutakariban fal wasfu lidhat wan na'tu lil fi'l aw nag-iyan day sab long niya in amuin wasaf lidhat aing kalima al wasfu long hi Imam Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah inyatu hasifat adapon inamuin na'at inyatu ha fi'l sa hamana niya pasinog siwu day maksud long niya al-wasfu wan na'tu bang hasinog inyatu imma na niya sifat sa hakikat long hi Imam Abil Izz long niya in al-wasfu inyatu long niya manunjuki long niya fadhat sintuhan in an-na'tu inyatu manunjuki long niya fa fi'il sin Allah subhanahu wa ta'ala. So rin doon wa kadhalika al-wahdaniyah wal fardaniyah. Demikian niya in wahdaniyah iwan sin fardaniyah nasiwu dai namungin maksud niya waqila fil farq bainahuma on day sab imian long niya di long niya magsiwu imma na sin wahdaniyah iwan sin fardaniyah long nila innal wahdaniyah lidhat wal fardaniyah lisifat on day sab nag-iyan long na in wahdaniyah manunjo kilong niya fadhat inamu in fardaniyah manunjo kilong niya fasifat. فهو تعالى متوحد في ذاته منفرد بصفاته. Bialaw na sa kaulaw la in Allah subhanahu wa ta'ala na mutawahhidun fi dhatihi wayroon sumibu isa-isa niya ra wayroon sumibu doon hadat niya damikyan doon hasifat niya wa hadal ma'na haqqun lam yatanaza fihi ahad. Inamuhin ma'na yatubudnal wayroon long niya sumulangkan niya hang sulag uno-uno. Inya to mga umat Islam kabtangan hi Imam Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. So rin doon haon nakaabot na kita niyo pakabtangan si muallif rahimahullah wa ta'ala anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Long si muallif rahimahullah in Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci in Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci anil hududi wal ghayat. Mahasuci in Allah subhanahu wa ta'ala ha mga jangkaan iwan ha mga tubtuan. At in Allah subhanahu wa ta'ala bisa kaula-ula wayroon jangkaan niya iwan wayroon tubtuan niya. Wayroon jangkaan sin Allah ta'ala wayroon tubtuan niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin in Allah subhanahu wa ta'ala. Siya rin panagnaan, siya rin duhulan in Allah subhanahu wa ta'ala. Siya rin nakatampal, siya rin nakasipok in Allah subhanahu wa ta'ala. So rin doon haon
wa ta'ala anil hududi wal ghayat. Mahasuci in Allah subhanahu wa ta'ala ha mga jangkaan iwan ha mga jangkaan iwan amo in atin ruhulan wal arkani wal a'da'i wal adawat. Mahasuci in Allah subhanahu wa ta'ala ha mga karukun-rukunan iwan ha mga kapanyap-panyapan iwan ha mga part sinamuin ginhawabaran in Allah subhanahu wa ta'ala. So rin doon haun qala Ibn Abil Iz al-Hanafi, mga umat Islam balikan ko, in naglilay ini bukun kami, in naglilay ini hi Imam Abil Iz al-Hanafi rahimahullah, dain ha mga afdalus syarih sing kitab at-Tahawiyah, kitab al-Aqidatu at-Tahawiyah. Dain na sa obyeto bang aon dain ha mga dain ha mga lilayan dain di amuin di kamo kaamuhan na suway niyo hiwalik patagdaglilay kanya bukon amuin hi danglay atawakan hinasab niyo inamuin lilayanin inlilayanin ni hanagbisra kanya biyaon. So biyaon qala Ibn Abil Iz al-Hanafi, lawang hi Imam Abil Iz al-Hanafi rahimahullah, lawang niya wa Shaykh rahimahullah, arada ar-rad bihada al-kalam ala al-mushabbiha ka Dawud al-Jawaribi wa amthalihi. Lawang niya inamu in kabtangan si muallif lawang niya wa ta'ala anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'da'i wal adawat. Inya tulong Imam Abil Iz al-Hanafi biasa ka ula-ula in maksud si muallif rahimahullah rin doon haon pamatali niya hakabtangan sin mga sila amuin musyabbiha, amuin pagpasibo nila in Allah subhanahu wa ta'ala pamakhluk niya. Biya lang niya kan Dawud al-Jawaribi wa amthalihi, iwan sinamuin miyagad hapapanaw iwan sumibo hapapanaw nila mga musyabbiha. So rin doon haon al-qailin amuin nag-iyan inna Allaha jismun, sabunal tuod lang niya in Allahu ta'ala jisim, imana sin jisim ginhawa hati niya taga unod taga bukog taga pais. So inyaon pamatali si muallif ha mga nag-iyan in Allahu ta'ala kuno taga unod taga pais taga bukog, inya tuway kasabunalan niya musyabbiha in mga yadto. Adapon in mga sila ulama ahlus sunna wal jamaa nag-ithbat haun-uno na biyayta sing Qur'ani wa sin sunna doon hasipat niya iwan hajat niya isbat nila na sadya hakaratong niya na di mo makajari iyan musyabbiha. Biyasin in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman laong niya kullu man alayha fan, amura in katan long nes na laong sing gumiin ni malidupda bot malaing kan laong ni amura in waj wayabka wajhu rabbika dul jalali wal ikram. So doon hayat yawn ang pag-isbat hawaj sin Allah subhanahu wa ta'ala bayho isbat sin ahlus sunna wal jamaa im bayho yaon sa wayroon im pag-isbat nila yato piya sa lupa nila maong pamakhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan di siya makajari hinasab pa mga wahabi. Long nila im mga wahabi mujassima di ikaisa ni mga umat Islam wayroon madhab wahabi. Iwan wayroon ni Muhammad bin Abdul Wahhab naghinang madhab bago amrin wahabiya. Sa inamo in term wahabiya in ini piyakay sadya simang ahlul bida lawi awla im mga western im mga milikan iwan si mga satro hipang lobo nila haakida sin ahlus sunna wal jamaa basa kuno in akida amo in nang isbati hauno-uno na beta sin Tuhan halom sin Quran ni ha mga kasipat-sipatan ni ha mga kajat-jat ha mga dhat niya laong nila im mga ini wahabiya mujassima musyabbiha inyat to mga umat Islam batal ingkab tangan nila yadto inyat to intermediate to imaksud nila hipang lobo nila sadya habunal nag-akida sin ahlus sunna wal jamaa. So rin doon haon laong hi Imam Abil Iz al-Hanafi rahimahullah imaksud long na si muallif pamatali laong niya kan Dawud al-Jawaribi iwan sin amuin miya magad hapapanaw nila musyabbiha amuin long niya in Allah ta'ala jisim
wa innahu jismun wa da'un wa ghairu dhalik. Inallahu ta'ala kuno jisim a'dha aun siya parts biasing kita ini. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Mahasud si inallahu subhanahu wa ta'ala ha mga kabtangan si mga musyabbiha iwan si mujassima. Fal ma'na alladhi aradahu syekh minan nafi alladhi dhakarahu huna haq. In amuin makna kuno, amuin maksud sin syekh, amuin dain ha mga nafi, amuin siyabot niya rin di bunal. Hati niya bunal. In amuin kabtangan si muallif in Allahu ta'ala mahasud si ha mga sila kabtangan si mga sila musyabbiha iwan si mujassima. Lakin hadatha ba'dahu man adkhala fi umumi nafyi haqqan wa batilan. Sa sumagawain problema aun dain ha mga tumpukan si mga ahlul kalam biya si mga asyaira maturidiya iwan si naqsyabandiyya naglilay sinamuin kabtangan si muallif dendi long si muallif lakin hadatha ba'dahu aw long niya jimatu mapuas niya ini man adkhala fi umumi nafyihi haqqan wa batilan. Amuin nagpasud ha kabtangan hati niya ha kabtangan in general at nakatiluakan sinamin kabtangan si muallif rahimahullah aw nagpasud dendi naglilay rendi haqqan wa batilan. Piyasud niya rin doon hakatiloakan sinamin kabtakan niya rin diin kasabunalan iwan kabatalan. Dahil na sa wabiyat fayahtaju ila bayani dhalik. Kakunahan maghajat suway pasawahon inyat to. Wahuwa anna salaf muttafiquna ala anna al-bashar la ya'lamuna lillahi haddan wa annahum la yahudduna shay'an min sifatihi. Laung sin syarih hi Imam Abil Izz al-Hanafi laung niya kaunahan suway siya pasawahon inyatto in sabunnal tuod in salafus salih. Laung niya na ijma na hambuok sila sabunnal tuod in manusia di nila kaingatan in tubtuan iwan jangkaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala iwan sabunnal tuod wayroon din ha mga manusia makakaus dumihil jangkaan iwan tubtuan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. So rin doon haon aun pa rin di nasabbot qala Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Barrak nasabbot sin Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Barrak laung niya ta'ala qala al-muallif ta'ala ay tanazzaha wa taqaddasa. هذه العبارات التي استعملها الإمام الطحاوي عفى الله عنه لم ترد في كتاب ولا سنة. أمن عبارة نثبت كن اسم مؤلف وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأداء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إني كنو إن عبارة إني أمن بياقي اسم مؤلف رحمه الله wayroon long niya nasabbot ha kitab iwan sin sunnah. Falaysa fi shay'in minan nusus hada naw minan nafi. Wayroon kuno din ha mga nusus amuin nasabbot biya sinamuin ginisan sinang pagnafi ini. Falaytahu lam ya'ti bihadihi al-ibarat allati hiya min jinsi ibarati ahli al-bid'a fa innahum ya'tuna bi alfadhin muhdathah wa mujmalah. Bang sadjala kuno in muallif rahimahullah wayroon nagpakay si mga ibara ini. Sabab na di ta mablame in muallif napakay niya in ibara ini tumo pa zaman niya. Tumo pa zaman niya. Sana in problema in mga ahlul bid'a na in ahlul bid'a zaman tanuwiyan ahlul kalam in famous biyaya una mo na mga asyaira maturidi o naqsabandiya agad nagsibo inamuin ibarat nila iwan sin ibarat sinamuin muallif Imam At-Tahawi rahimahullah akan day sab on day kanila na niyasab nila hi Imam At-Tahawi basa kun asyaira sa inya to batal muna inamuin pamatalikan nila in Imam At-Tahawi magulang 3 tahon din kan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahumullah. So rin doon haon in ibara ini
na nagproblema kita ibara ini sabi ni ibara ini pagpakayon de sabi si mga ahlul kalam bang sadya ko ni muallif way nagpakay sinamun ibara amuin ibara mujmala amuin long niya hati niya katiluakan sin hati niya bi sa kaulawla inamuin kabtangan na inin malangkom ingkatan malangkom din do inamuin katan na long si muallif wal qaida fil alfad al muhdatha wal mujmala at tawaqquf anil hukmi ala qailiha aw alayha illa ba'da al istifsal in qaida kuno hatungod sim mga alfad amuin muhdatha iwan sim mujmala in qaida kuno ren doon at tawaqquf anil hukmi suway kaw humundong di kaw rumihil na hukuman hanagkabtangan kanya buat malaingkan mapuas sin amuin pag-istifsal. Hati niya paglawag mo sin amuin mga kadalil-dalilan mang unuto din panindog si muallif. So rendoon haon, fa in arada min haqqan qabilna ma arad. Bang kuno imkabtangan si muallif alfaz yusal si muallif rendoon in mga ibara yaon, but immaksud niya rendoon kasabunnalan na tay maunta. Sa wain arada batilan radadna al-batil bang immaksud sinamuin alfaz iwan sin mga ibarat yaon batakar na sing kabatalan na tinggalan di tatay maon inamun kabatalan yaon wa in arada haqqan wa batilan waqafna al-lafaz bang in muallif in maksud niya rin doon kasabunnalan iwang kabatalan na suway na tuhibin di tay maon inamun lafaz yaon wa qabilna al-haq wa radadna al-batil intay maunta ing kasabunnalan hisulaktan yu ing kabaktalan sa ala kullin magbalik kita niyo mawon pakabtangan ni Imam Abil Izz al-Hanafi rahimahullah in maksud kuno tuod sin muallif rahimahullah rin doon nakabtangan yaon wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'da'i wal adawat in ini tali rad sin muallif pa mga sila musyabbiha iwan sin mujassima amuin piyang hiningod nila in Allah subhanahu wa ta'ala pamakhluk niya kahinapusan kabtangan si muallif long niya wala tahwihil jihatu sit kasairil mubtadi'at in Allah subhanahu wa ta'ala di wayroon siya na langkum sinamo in jihatu sit wayroon siya na langkum sinamuin upat jiha wayroon ay sinunom jiha in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon siya na langkum sinamuin unom jiha imaksud din di si muallif sinunom jiha amo na intaas iwan simbawa dampal patuo iwan dampal palawa dampal paunahan iwan dampal pataykod fawq iwan sin tahat yamin iwan sin shimal amam iwan sin amuin dampal amuin wara iwan patay ko diyon wayrong kuno na lang kum in Allah subhanahu wa ta'ala sinamuin dapit pataas iwan pawawa patuo iwan palawa paunahan iwan sin paulihan kasairil mubtadi'at ay kasairil makhluqat bi'along niya sin amuin bukon long bialong niya sinamuin mga among piyapanjari hati na makna bang ing kita nyo ni piyapanjari na lang kung kita nyo sindampal patu o yung palawa pataas iwan pawawa paunahan iwan paulihan na in Allah ta'ala wayroon na lang kum sin ini kala Sheikh Salih Al-Fawzan hada fihi ijmal damikian niya Sheikh Salih Al-Fawzan long niya inamun kabtangan si muallif ini aun long niya pag-ijmal at niya maluag long niya kabtangan si muallif in urida al-jihad al-makhluqa fallahu munazzahun an dhalik la yahwihi shay'un min makhluqatihi bangkuno in amuin maksud si muallif rendi amuin jiha amuin mga tampat na sabot yaon amuin jiha si mga makhluk na in Allah ta'ala mahasud si din hato mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala in yato wayroon siya na lang kum sin jiha si makhluk adapon wa in urida jihatul ulu wa annahu fawqa al makhluqat kulluha fahada haqqun wa nafihu batil sa sumagawa bang imaksud si muallif dan dito amun jihatul ulu amun in Allah subhanahu wa ta'ala yato siya sa taas-taas
saltain Allah subhanahu wa ta'ala in siya nakabubutang hataas sin amun makhluk niya na fahada haqqun wa nafyu batil inya tubunnal impag nafi mo in Allah ta'ala nakabutang si hata sa taas din na makhluk niya inya tubaat batal impag isbatkan niya bunnal impag nafikan niya batal wala alla qasdal muallif bil jihati sit ay al jihatul makhluqa kaluha imaksud long na si muallif rahimahullah sin jiha ra hindi amuin sin jiha sin kita ni makhluk bukon jiha amuin makalangkum min Allah subhanahu wa ta'ala jiha lang na si makhluk ada in jiha si makhluk di malangkum min Allah subhanahu wa ta'ala din hatto sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala masud si din hatto pagubos long niya la jihatil ulu li'annahu musbitun lil ulu bukon long na imaksud si muallif niya pihan niya litto amun jihatul ulu sawabi muallif isbat niya in jihatul ulu wa musbitun lil istiwa in muallif isbat niya in amuin pag istiwa sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan kabtangan mga umat Islam alhasil anna hadhihi al-alfaz allati saqaha al-musannif fiha ijmalun in amuin alfaz iwan sin ibarat siyabot si muallif rahimahullah kaina ito ang pagkainya to mujmal ijmal maluag malangkom na ingkatan walakin yahmilu kalamahu ala al-haq sa sumagawa suwaita buhaton dahon ingkabtangan niya to pakasabunnalan liannahu rahimahullah sababin rahimahullah min ahli sunnati wal jamaa in rahimahullah in si ahlus sunnah wal jamaa waliannahu min a'immatil muhaddithin in amuin muallif in siya today na mga kaimaman day na mga imam si mga muhaddith fala yumkinu an yaqsudal maani as-sayyi'a di makadjari hatin niya imaksud sing kabtangan niya to amuin na amuin bukon marayaw walakinnahu yaqsudul maani as-sahiha sa imaksud si muallif amuin na bunnal walaytahu fassala dhalika wa bayyanahu wa lam yajmal hadha al-ijmal bangsad jalong na muallif hatin niya tiyafsilan niya iwan piyasawa niya paingkabtangan niya bukon niya mga ipiyakay in amuin mga ibarat mujmal tanto tuod in mga ahlul kalam di sila makaiyan in muallif dain hauno dain hamadhab yaakaran nila na rin doon haon imot na inwakto pangmanda kita niyo salamatun sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hakakahinang kahibidahan iwan pabatokon kita niyo paakida sin ahlus sunnah wal jamaa dain doon haon naktafi bihadal qadar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu